Mbona sisi wanadamu tulijifanya kutosikiliza maneno ya Mungu Baba, tukamkosea Mungu, tukajitenga mbali na upendo wake Mungu Baba, lakini neema yake ilibaki nasi daima. Na hiyo neema ya Mungu inatukataza tuache ubaya. Ndugu yangu, acha ubaya, Nakusi acha ubaya, sema watu, acha ubaya, nakusi acha ubaya. upendo wake ni wa kudumu, 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 upendo wake